turi kumwe n'umuvandimwe mukozi w'Imana kuva Bukavu araza kutuwigisha iminota 15. Ndashaka umuntu uzi gusemura igiswahili aze hano adufashe kumusemurira. Karibuni sana mchungaji, karibuni. Dukomere Imana amashyi tumwakire. Muduhe umuntu uzi gusemura igiswahili. Ariko umusaza nkanya nzahora nkoresha indimi zose kweri. Urusengero ngara urya nta muntu uzi igiswahili. Naze vuba umuntu uzi igiswahili. Ngwino. Bagwe microphone, mwe microphone amusemurire hari. Mwe microphone. Arabibwira hanyuma araza kunsigira umwanya nanjye mbabwirize mu Kinyarwanda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Tunamshukuru Mungu, turashimira Imana ambaye ametupatia nafasi uduhaye umwanya ya kukutanana tena siku ya leo, yo kugira ngo duhure muri munsi wa none. Shukrani zetu za pili, ishimwe ryacu rya kabiri, tunamshukuru Baba Bishop, turashimira nyakubahwa Musenyeri pamoja na mama hamwe n'umufasha we kwa kutupatia nafasi kugira ngo aduhe umwanya ya kusimama madhabahuni hapa, yo kugira ngo hagare hano kuri iki gicaniro. Tuwapigie watumishi wa Mungu mikono, tubakomera amashyi abakozi b'Imana. Na shukuru vile ariko kandi arashima n'Imana baba yangu wa imani Kulimoshi Mazino Heri, umubyeyi we mu byo kwizera bamwifurije Noheri nziza kutoka huko Bukavu. Uri Bukavu ananiruhusu nikuwe hapa, akamwemera kwaba hano hantu, na wenzetu wote tunakuja nao n'inshuti ze n'abavandimwe bazanye nawe. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Basi muda ni mfupi, ariko kuko umwanya ari mutoya tutaenda mara moja kusoma neno la Mungu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Kwa majina, amazina ye ni Ombeni, yitwa Ombeni Prince. Niko pasteur no mushumba kutoka pale kusepaki Sinai Panzi, aho akorera muri Sinai Panzi Bukavu. Panzi muri Bukavu. Basi kitabu cha Kutoka, ariko tujye gusoma mu Kuva sura yake ya 14 igice cya 14 na versi ya 13 umurongo wa 13 hadi 15 kugera kwa 15. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Tusome mu izina rya Yesu Kristo. Musa akawaambia watu, Musa abwira abantu, musiogope, nimutinye, simameni tu, muhagarare gusa, mukauone wokovu wa Bwana, mubona agakiza k'Imana atakao wafanyia leo, ari bubahe uyu munsi. Kwa maana hao wa Misri munaowaona leo, kubera ko abo ba Misiri mureba uyu munsi, hamtawaona milele, ntago muzongera kubabona iteka. Bwana atawapigania ninyi, Imana iri bubarwanirire, nanyi mutanyamaza kimya, namwe mwicecekere. Bwana akamwambia Musa, Imana ibwira Musa, mbona unanililia mimi? Kubera iki uri kundirira jewe? Waambie wana wa Israeli, bwira abana ba Isiraheli waendelee mbele, bakomeze bagende. Amen. Amen. Jioni ya leo, umugoroba wa none, Mungu anakuja kusema na wewe. Imana ije kuvugana nawe. Usiogope, ntutinye, atakupigania vita vyako, azakurwanira intambara zawe. Usiogope, ntutinye, Mungu atakupigania, Imana izakurwanirira. Katika kitabu cha Kutoka, mu gitabo cyo Kuva, nimekutana maisha ya mtumishi wa Mungu Musa. Yahuye n'ubuzima bw'umukozi w'Imana Mose. Musa anaitwa na Mungu. Musa yahamagawe n'Imana wakati anachunga kondoo za Jethro, mu gihe yararima arinda cyangwa se aragira umukumbi wa Yetiro. Wakati anasogelea mlima wa Sinai, igihe yararimo yegera umurima wa Sinai, akaona kijiti kinawaka moto, abona ikibatsi cy'umuriro ahantu, lakini hakiteketei, ariko abona kidasha. Musa akasema, Musa aravuga, ni miujiza gani ninayoiona? Ni igitangaza cy'indimo ndareba. Kisiki kinawaka moto, igihuru kirimo kiraka, lakini hakiteketei, ariko nago kirimo kirasha. Acha nione ni nini. Reka negere ndebe ni kubera iki. Wapendwa wa restoration, nshuti za restoration, Mungu iko, Imana irahari, na anatendaka maajabu, kandi akora nk'uko yavuze. Tena Mungu iko zaidi ya akili zetu, kandi nanone Imana irenze ibitekerezo byacu. Ndio maana anasema, niyo mpamvu avuga, Mungu ni roho, Imana iriho, benye batamtumikia
njyewe nzamukorera. Inawapasa kumtumikia katika